Tardı tarttık, hem kayttık. Uşulaklar çıktı bugün tuğanlar. Bugün ulakların barında öyle bar deydi. Ege söz çapaytken. Uluk degen bala çabatken, oşol ukam kayra aytты da ukam şunu bir çalıp duran jakşı pulga satçı depçi. Adım bırak. Çıkkanda tanıyız az. Kuruştam özüm espideyim de bu. Kuruştam gene. Öttü zamanla gitti. Vurdu. Tölke 5'ten aydalar. Şu aka yukarıları zıntmak taşıp. Eki birde Akbozat, Ulak Nate çavulup жүрген atlar. Bugün Şeran'a gelip turatken. Şeran inin bugün eki at bara geda. Oy karmaka Assalamu alaikum. Bugün iki bozat geldi. Aba küzde ona hazır. Canım baştan aşı ulaklarını at. Oşalara jarasa gerek. Jarayt Kuda kalsa. Jarasa gerek. Körüp жүрген аттардaki екі önten körüp жүрген atlarыбыз. Bunu Rüstem Palvan men Bahtiyar Palvan çabotkan bağı. Ego atık balan atı. Onu narkısı. Narkı degin. Oşo bu yıl 2-3 yolu bağıldı bu. Ova. Жақсы баратам чыгатам мен көрүп жүрөбүз да буну. Өзүң деле көрүп атасыз. А муну Архангелдин аты. Bunu men özüm da butırlar көрүп жүргөм. Анан быйыл эгеси Портер Алтамкам dediler men açık ile ayttım bazardan bir 5-10 ming kımmatırak alam. Hem kiçine faydalanıp satam. Açığı. Sonra kese bir de bunu Arhangel'den alıp geldim. Bu 5 asi dedi bunu. Pıştısından özümle dedi. Anam şu kulakları videoda varken katı çıkart deyip bana. An toplayan kayıp payı bağlı tüz barat dedim. Bunu kaloçularına o satkan ballardan numarini veriyoruz. Alıp deyip aytıp sura olsun. Bu atlarga men garante koyalbayım. Eki öneten bırak eki öneten. Ulan körüp жүрген, bilip жүрген atlar çıkardı ağız aka. Жақсы. Жақсы кен. Noğul hazır. Boyu kança çıkat şunun? Bunu 1.55'e tartı alsın. 1.56'ya 1.52. Karaca şunday. 1.55'e tartı alsın. 55 bolu versin ha? Ova. Ova at. Taza. Çukurda turat, no döngdörde tartıldı da oşonun esep kalıba. Yok bunu. Taza. Жақсы кен. Bulda da menden ak tartkan videolarım var eken, çoğun gün koyun tımamlarında. Sizde videoları var eken. Hani ötkanda Caylo'da bağında Bak bol oşol yerde daha çavuldu dedi. At barat dedi, kayıp ayt. Tüz barat dedi. Жақсы кен. Aytım da. Bunu oşo bayağı at. Siz özünüzden maqta attınız dedi. Bu kıyın eken bu kişine kayol alıp. Bunu 1.50'ye tartışıp alsın eken. Yaşını altası dedi, anan dişinin karaları varken. Dişinin karaları varken. Bunu Bahtiyar çoğunlaklarda da çağıp жүрdü da bu yıl 2-3 yolu gördüm. Bu belli göçtü. Kişine kayol alıp bela eken bu. Eki önü munoz küçtü değil ben. Anı da görgüm. Bunu da bu yıl gördük. Bunu da bu da gördüm, bu yıl da gördüm. Oşa eki önü pulunda, buna kıvasta eki önü bir sene koyup koyuldu otomatik. Kança yine? Eki önü Jakınlı 225'ten koyup koyuldu. Boldu, жақсы. Eğer at zor bol kötü, egesini tapsa 250 min, 300 min sonluk at. Eğer küy oturgan olsa bir 10 min, 15 min küy oturgan at. Açık ile. Жақсы. Bize mazrak koyup durup şu bunday bağlı tavızda. Жақсы кен. Hazır birden tokup durup minip görsetel. Bollar tokup. Hem ben жақынан тартайын. Bunu mаңдайы, қабағы, құлақ başı, жағы, omuru, tuyақтары, артқы бұттары, бұл жақтары, азуларын daha көрсетіп қойын. Азуларын аштырса, азулары. Dişi. Açıyorsun. Жақсы кен. Şeran, narca kaydaşın marçakların görstel yani ongo solo kağıp kayırıp görsteldi. Zor mu? Zor.
Ha, жақсы екен. Ушул екен достар, биринчи атыбыз. Барлаша бересиңер. Шабабын дегендер. Тоонун аты екен, таза тоонун аты. Архангел Жон Күнгөй. Кайраттуу жылкы экен бирок Шеран. Татуу жылкы ака. Толо. Аха. Былтыр үйүрдө жүргөнгө, үйүрү гарантия дейт. Быйыл минимди дейт. Бул ат өтө арык ат ака. Жалда эчтеке жок. Бир 10 күндөй турду дейт. Арыгы дейт. Жақсы екен, ушул экен туугандар. Бул бирек неме болду? Жеп ичкен жакшы экен, алып келип канча? 1-2 күн карадың? Жок ака, кече алып келдим. Кечеден бери карадым. Жаман коркуп экен. Жақсы екен. Ушул ат экен туугандар. Туруп калды, 15-20 күн болуп калды дейт. 15 күндө өйдүм. 15 күн болуп калып туруп калды дейт. Красавчик, молодец. Токтото тур, мен жакындан тартайын. Буду мен быйыл көөлө көрдүм, чоңулактарды. Барпыда багы. Ака Үрүстан Бактиярлар чаап жүрдү. Кем колдоо чоңулакта дагы 1-2 алды окшойт Бактияр. Сазда Үрүстан таштады, барып ынтыма булагында. Чоңулак болду ошондо да. Буга чейин дагы жүрөт аралаш. Мына маңдайы, төшү, туяктары үстү толоо экен Шеран. Ака үстүлөр артыкча экен. Зор экен, үстүлөрү. Мына жак айдачы. Түз айдары. Болду кайтып. Алдың буттары ичке тойту экен, мындай келип карасаң, мындан карасаң. Туруп калыптыр дейсиңби Шеран? Ака бир 15 күндөй туруп калды дейт. 10 күн бастырып бир чаа берсе болот буларды. Буларды багып сагып отурбайт ака. Булар да коркпой турган аттар да. Баасы жеңил, көнүп калган. 2 мал жемини берип. Үз булактары ал жеткен жерге чейин чаап туруп. Жаш балдарды үйрөтсө керек буларчы. Onu çıkışını resakatılmakta da, onu bıyıl körüp жүрөбүз го. Бактияр Рустам ба сазда кулакта. Мен деле көөлө көрдүм, видеолордо болсо керек, таап кошуп коюмбу. Ушул ат туугандар. Кудай кааласа, жакшы нерселер экен ака. Алып мазар чабышсын. Баасы жеңил, коркпой турган аттар да. Ушундай эле болбой калса, базарга сатсаң эле көп болсо 20 миң артына болот да. 20 миң. Калган пачактап чаап Утулса 20 миң утулат, утса бир алды 70 миң, 100 миңге чейин утат да. Ушул. Азырактан эле коюп сатпабыз экен. Туура эле. Жакшы. Жакшы жолдо түз бар айтасың азырынча. Ушундай акырынача бар Шеран. Кудай кааласа ака, биз кудай кааласа жалган аралаштырбайбыз ака. Анан алган нарктарымды айтайын десем, кээ бир адамдар бар экен, бир күнү бирөө чалып 2 миң берейин дейт. Мен өзүм барып келип кандай кылып атсам. Bir aksakal aytты, балам, алган наркын айтпа. Туура келсе, sen мынча кем бар деп өзүңө же ошо азыраак кошсоң, ошону кош, ошонун пайдасын берип, сага алсын. Кааласа 150дөн баштасын, кааласа 100дөн баштасын деди. Ошо алган нарктар экөөнүкүнөн айтпайбыз ака. Ошо азырактан эле коштук. Эми мен 225 десем 225 эч ким бербейт. Сурайт, сурап келип минип көрүп алсын. Жакшы. Эми 150гө бул тартып алсын, 155ке аны тартып алсын. Жакшы экен. Экөөнүн муноосу анда кыйын деп бирөөсүнүн үстү айта албайм. Ошон үчүн эми бир Алла билет, экөө кимиси кыйын, кимиси кандай. Экөөнү тең эле көрүп мында билип чуркап жүргөн аттар экен. Экөөнү тең гарантия койбойм. Гарантия баягы өзүм минип чабып жүргөн аттарга коюп сатпайм. Бир экөөнү койдум бул. Анан бул бирөөдөн алган аттарга гарантия кое албайм ака. Бирок свежий көрүп жүргөн аттарыбыз. Жакса келип алышсын. Анан эми эл ар ким ар бала дей берет. Эми колубуздан келгени ушул. Азырактан коюп, ушинтип багып сатпабыз. Жалган сүйлөбөйбүз ака. Жакшы экен, адал окатта, жакшы да адал. Жакшы, ушул экен туугандар. Бүгүнкү экинчи атыбыз. Кимге жакса мына Шеранга байланыша бересиңер. Бирок көтөрүлүш кыйын болсо керек. Ушунда деле. Мен алам дегени көп тазым берди.
Oo. Bir diktik dostum geldi o. Sanchoların neyse. Bu zatına girip ketken adat ko bu. Akbozat men. Buna kepka kara giyimçen. Nur Sultan'ına karkıramayan gelip kaldı hoca. Atların barın ile tanıyım bir o hazır hakimiz kaysı formada cüret. Tanımayım da köyünçe. Buna Bahtiyar alıp aldı bak. Barpılık Bahtiyar. Tıstalak aydı. Krasavçık malades. Attardı tarttık, hem kayttık. Uşul çıktı bugün tuğandar anan. Bunun jakın kulakları bıyılkı 2-3 tarttım ele estedim. Oşulordu tağıp koşup kom. Hala bunun jana joң күнгө ынтымак улаганда bir videolar var eken. Hem bunu Kulakların barında öyle bar deydi. Ama Ege söz çapaytken. Uluk degen bala çabatken. Oşol ukam kayra aytты da ukam şunu bir çabal duran jakşı pulga satçı depçi. Bunun her bir videosunu tapuda Ege öten erkekçe $10.000 atlar mesak abi. 500.000 atmayız. Oşoğa siz deaba video izletörmezden свежий videoların oşo barını koldan gelişince koyup bir otasınlar çabap görüp minip jaktırıp